Lentsweng la Modimo le sa etseng diphoso. Modimo o beile lentswe la ona bakeng sa ditsebe tsa rona hoseng hona. Evangeling ya Luka kgaolo ya 5 ho tloha temaneng ya pele ho emisa ya 11. The Gospel of Luke chapter 5 verse 1 from verse 11 ke mo re fumanang lentswe la Modimo hoseng hona. Luka kgaolo ya 5 ho tloha ka temana ya pele ho emisa ho ya 11. Sehloho sa ditaba, tshwaso e kgolo ya dihlapi, pitso ya barutuwa ba pele. Ka tsatsi le leng bongata bo ne bo hatella ho utlwa lentswe la Modimo. O ne a eme lebopong la letsha la Genezarete, a bona dikepana tse pedi tse emeng haufi le lebopo. Batshwasi ba tswile ho tsona ho hlatswa matloa a bona. A kena ho se seng e leng sa Simone, mme a mo rapela hore a se suthise hanyenyane lebopong. Ya ba o dula sekepaneng, a ruta matshwele. Ha qetile ho bua a re ho Simone, se sisetsa kwetseng, mme le akgele matloa a lona le tshwase. Empa Simone a araba a re ho yena, monghadi, re hlotse bosiu bohle, re sebetsa mme ha re a ka ra tshwasa letho. Le ha o le jwalo, ka polelo ya hao ke tla akgela letloa. Ha ba entse jwalo, ba tshwasa bongata bo boholo ba dihlapi, letloa la ba la kgaoha. Ba hwehla balekane ba bona ba sekepaneng se seng hore ba tle ho ba thusa. Ya ba batla tsa dikepana tse pedi tseo tsa batla diteba. Simone Petros itse ha bona ho, a itiela maotong a Jesu a re, Morena, tloha ho nna, hobane ke monna wa moetsadibe. A rialo ka hobane tshwaso eo ya dihlapi e ne mo makaditse le bohle ba nang le yena. Haeba jwalo le ho bara basebedi ya Jakobo le Johanne, balekane ba Simone. Jesu a re ho Simone, se tshabe, ho tloha jwale o tla ba motshwasi wa batho. Mme ha ba buseditse dikepana lebopong, ba tlohela tsohle, ba mo latela. Lena ke lentswe la Modimo. Se ka Modimo ka hlohonolofatsa lentswe lena la ona. Se o hlolang ha se hlole Jesu. Matshwele a ne a peteditse Jesu ho fihlela pela metsi a lewatle la Galilea, e le hore ba tle ba utlwe lentswe la Modimo. Ke mona moo a kopanang le banna ba bararo ba iphumanang e le ba inkang e le ba hlotsweng. Ba qetile bosiu bohle, mme seo ba se behang e le bopaki ke matloha fela a senang letho. Ba sebeditse ka thata, empa ba hlotswe. Ho ne ho le thata, ho ne ho le hobe, tsohle di mpefetse, letsatsi le phirimang le ba sulafalletse. Ho fifetse ho bosula, letsatsi ha le tshwane le a mang, ha bophelo ba motho bo ema nqa e le nngwe. Ebile ha se maemo ohle a bophelo
a tshwanelang batho bohle. Ke ka ho Winston Churchill a beng a re katleho ha se pheletso ya dintho. The success is not the end of all things. Ho hloleha ha se ho isang lefung. Empa seo e leng sa bohlokwa ke hore o kgothetse ha kae ha o le maemong a jwalo. Baratuwa ho teng matsatsi a bodutu ka hara bophelo. Matsatsi a bophelo bo tla o ketola bo be bo ketole, empa sena ha se pheletso ya bophelo. Ke monyetla fela wa hore o latswe tatso ya mohau wa Modimo. Jesu o kena sekepaneng le banna ba bararo ba lekileng empa ba hlotsweng. O fetola sekepana sena se amahangwang le ho hlolwa sefala seo a rutelang evangeli ho sona. Sona sena se hlotsweng. Banna bana ka mora ketsahalo ena o ruta matshwele mme o re ho Simone se sisetsa kwetseng mme o tla tshwasa. Ka ntle Simone o nyahame. Re lekile bosiu bohle mme re hlotswe. Ana ke mantswe a motho ya lekileng empa hlolehile hobaneng a santsane a lokela ho ikenya tlasa kgatello ya ho boela a leka hape. Ke maemong a tshwanang le ana moo ho inehela e leng yona tsela e bonolo eo motho a enkang. Mekgetho eo Simone a enkang ke ho mamela seo Jesu a mmolellang sona ka polelo ya hao ke tla kgela letloha. Ha ile wena ya mpolellang hore ke etse jwalo ke tla etsa morena. Ka ho makala ho hoholo ha ba hula matloa a tletsi ebile a batla ho kgaoha ka lebaka la bongata ba ditlhapi tseo ba di tshwasitseng. Ba ile ba lokela ho hwehla bomphato ba bona ba neng ba le hole ho tla ba thusa. Ha se lebaka hore o hlotswe ka makgetlo a makae. Monyetla o santsane o le teng. Ka hara tlholo e nngwe le nngwe ho na le menyetla, ka hara ho diwa ho long ho na le ho phahama, ka hara ho phirimela ho long ho na le tjhabo ya letsatsi eo o tla e fumana. Tlholo ke ya ba pheellang. Le ha ke haellwa ke mantswe a ho hlalosa, empa ke a tseba ho na le se seholo seo motho ya tswelang pele ho tshepa, ho rata le ho itshwarella ka se fumanang, ho tswa ho mamelle le ho utlwa ha Jesu a bua le wena. Ho Simone ho ne ho hlakile ka kgalalelo ya tsamayang le yena, le bona ka hara sekepe, mme sena sa etsa a we fatshe ka sefahleho mme a re, tloha ho nna morena, hobane ke monna wa moetsadibe. Ho na le tse kgolo ka hara bophelo ho feta letloa la ditlhapi. O ka ba le tsena tsohle empa bophelo ba hao e be bophelo bo bodutu. Nna le wena re lefatsheng lena ka mabaka a bohloko a tsejwang. A tsejwang fela ke ya re bopileng. Hayo motho ya ka iphumanang a le tlasa kgwedi le dinaledi ntle le lebaka. Hayo motho mafona ya ka phelang ntle le lebaka la hobaneng a phela. Bohle re bohlokwa tlasa lefatshe lena.
se leng sa etsa Simone a iphumana a wela fatshe ka sefahleho. Ke lebaka la hore ha ka lemoha ya buang le yena, ha ka lemoha Modimo ya emeng ka pela hae, ya reng ho yena se sisetsa kwetseng mme o tla tshwasa. O fihlela mahlo a hae a tutuboloha, a elellwa ya buang le yena, ya emeng ka pela hae. Ke sona se ileng sa etsa be le kutlwisiso hore ya buang le yena ke a tshwere dinotlolo tse bulang le tse kwalang. Simone wa fatshe ka sefahleho ho bontsha hlompho ho ya emeng ka pela hae, ho tseba hore Modimo santsane a ena le morero ka hara bophelo ba hae. Le ha ka fumana a dikilwe ke mathata le ditsietsi, Modimo santsane o le teng lehlakoreng la hae, mme wa mo dumella hore a kene ho nka leeto lena la sekepe mmoho le yena. Ba neng ba tsoha pela matloa a senang letho, motsotso fela ka mora ho ba Jesu a be ka hara sekepana sa bona, bophelo bo a fetoha. Ha Jesu a o mema hore ntatele mme o dumela memo ya hae, le wena dikgolo di santsane di tla ka hara bophelo ba hao. Se sisetsa kwetseng mme o latele taelo ya Jesu. Se hlolang wena ha se hlole Jesu. Ho motho ya tshwasang dihlapi bakeng sa boithabiso, ha se letho ho qeta bosiu bohle ntle le hore o tshwase letho. Empa o motho ya etsang mosebetsi ona sebakeng sa hore a iphedise mmoho le ba lelapa la hae, ho hlola bosiu bohle o leka empa o sa tshwase letho. Bana ba ka robala ka tlala ha o sa tshwasa letho. Bana ba ka lelekwa dikolong ha o sa tshwase letho. Ba bang bona mastense a ka ba tibela ha o sa tshwase letho. Ana ke maemo a hlokang hore leano le be teng, mme lona ke lena ho dumella Jesu ho suthisa sekepe sa hao hanyenyane. We are afraid of being moved. A Jesu a nka taolo ya sekepe. Ntho ya pele eo a ikopileng ke hore seemo sa sona se fetolwe. The position, it must be repositioned. Le bophelo ba rona ha bo sa tsamaya hantle, re lokela ho dumella Jesu to reposition us. Ha Jesu a nka taolo ya sekepe, e ba dintho bophelong ba hao ha di na tshwana le maoto. Ha Simone le ba tsamayang le yena, hona e ne e le mohlolo fela, empa kelello le monahano tsa bona di ne di le ho ya tlileng ka mohlolo ona. Ke ka hoo ha lokela ho thabela katleho ya bona, a itihela maotong a Jesu. Le maphelong a rona a teng maemo a jwalo ao hara ona ha re fihletswe ke mohau wa Modimo. Re bua jwalo ka mmina sefela ya reng, o mohau wa Modimo ke kwetsa e kakang na e sa le o mphihlela ke maketse fela. Seo ke sona seo re se binang ha Jesu a kena ka hara sekepe sa bophelo, hobane bophelo bo a fetoha. E mong motho a be a re, ha ke na le Jesu nka ya kae le kae. Ho kokobetsa matswalo, Jesu o re ho Simone, se tshohe, ho tloha jwale ke tla o etsa motshwasi wa batho. The job description change.
Ha Jesu a fetola bophelo, ha eba o nontso tshepetse hore o fiele mabala a office, position ya chincha, because Jesus reposition you. O tla iphumana o ba messengera, ha o nontso tsamaisa di-file, o pusha di-file, Jesus reposition you. O tla iphumana o dutse ka mora desk, re kopa thuso wena. When he reposition you, o tla fumana dintho di fetoha, o dutse ka ofising e ngotsweng lebitso la hao, se se setsa kwetseng, he will reposition you. Ke nakong ena mo Simo le ba tsamayang le yena ba hlokang the guarantee ya hore a ba bolelle kgafetse hore le na le boleng, hore there is a value which other people can't see in you. Ho feta ka moo o inahanelang ka teng. The most attacking enemy in our lives, it's underestimating and underrating ourselves. Re ikgella fatshe, and people take the cue from how we value ourselves. Simone le Mophato ba inka e le batshwasi ba ditlhapa, and that's how the world will view them until Jesus came in their midst. The job description changed. Nakong ena eo a neng a ikutlwa eka se letho pela batho, ho ne o lokela ho tlisa morolo ho yena ho tseba hore ya re fileng bophelo o na le mosebetsi o a o beileng ka hare ho yena. Ka mehla Modimo ha o re bitsetsa bophelong bona o be o ena le morero o fetang o rona re ka nahanang ka. Ditoro tsa rona Modimo di tseba le pele rona re ka di lora. Tse ding tsa dintho tseo re ratang ho di fihlela ka hara bophelo bona, di tlohelle matsohong a Modimo, hore kgoho le hela teng le be le bophelo, kgoho e dula hodima lona ho fihlela bophelo bo ba teng. Ho na le ditoro tseo sa tlamehang ho di bulela lefatshe ho fihlela o di fuama, mme bophelo bo ba teng ka hara tsona. Tse ding tsa dintho ska di shera le lefatshe pele o di fihlela, hobane nako ya tsona ya tla. Morero wa Jesu ka Simone le moifona wa hae e ne le ho ba etsa batshwasi ba batho, ho fihlela a ba senolela sena ka mora ho kena ka hara sekepana sa bona. For Jesus to change your life, o lokela a step in your life. Ka mantswe a mang dintho di ke tsa fetoha ho fihlela Jesu a amoheleha to take a step and be part of your life. Simone le banang le ena ba santsane ba tla qeta masiu a mang hape ka hara sekepana, mme ha ke le ke o nyenyefatsa maemo a ba iphumanang ba le ka hara ona, empa ke le ka fela o lemosa hore haeba o rata hore bophelo ba hao bo fetohe, dumella Jesu ka hara sekepana sa bophelo ba hao. Mo dumelle a fetohe compass e directa mo sekepe sa hao se lokelang ho ba teng. We are misdirected because Jesus is not part of the journey ya bophelo ba rona. 2024 sekepe sa hao se tla kopana le di-turbulence hobane Jesu ha se teng ka hara sona. E ba tsohle di tla di lebile sekepe sa hao. Ke ena fela ya ka se fan direction ka hara bophelo. E ne e le ka hara lewatle lena le bifileng, moo Jesu a fetolang toro ya motho le boikarabello ba hae.
phatlalatsa lefatshe le bona. Mosebetsi wa ho tshwasa batho bomme le bontate e ne sa tlo ba mosebetsi o bonolo ho Petrose, Jakobo le Johane. Mosebetsi wa ho sebetsana le motho thata o ne o tla fapana hole le mosebetsi wa ho tshwasa tlhapi, hobane tlhapi e itholetse la ho so e tshwasitse ha e tsose modumo. Jesu o ba fa boikarabello hodima phoofolo e lerata e morusu e tsebang ho ikarabella. Empa mohlala o lokileng wa ya tshwasang batho re o bona ho yena Jesu ka sebele. Kopanong ya hae le Nikodemo hara mpa ya bosiu, mosadi wa Mosamaria pela sediba, Ista le monna wa morui ya eleletsweng ka morao ka mokgwa o a futsanehileng ka teng, ka morao fetola boemo ba seketswana, bophelo ba hao bo tla fetoha le bona. Hobane se ntseng se o hlola hona jwale se ke sa hlola Jesu. Ka morao fetola boemo ba seketswana sena, after repositioning it, bophelo ba hao bo tla fetoha. Monyetla o tlile bophelong ba Simone Petrose, Jakobo le Johane ha ba tsoha bosiung bo neng bo dutufetse, bosiu bo neng bo ba hlotse, bosiu ba thonamo, bosiu ba ho nyahama, empa ba kgetha, mme ba kgetha ntho e le nngwe fela, ho dumella Jesu ka hara sekepe sa bona, ho ba karolo ya bona. Ntumelleng ke tle ho lona hoseng hona tshebeletsong ya pele ya selemo sena, ke re ho lona ba lekgotla ba fona ba batjha, se sisetsang kwetseng tshwaso e tla ba kgolo, hobane se le hlotseng lemong se fetileng se ke sa hlola Jesu lemong sena. Mme ke tlise ho lona eo bophelo ba hae bo sena moo bo lebileng teng, ho kgathaleng ha hao, ho nyahameng le mo iphumanang ka o lahlehetse sa ntsane o qala selemo ke tshepo, ho seo bophelo bo tshwaretseng sona. Hlomo ka etsahala hore ba o tsamayang le bona ka hara bophelo ba hao ba tetebetsa sekepe sa hao. Sekepe ha se tetebele ka lebaka la metsi a sedikileng, empa sekepe se tetebetswe ke metsi a kenang ka hara sona. Ha ke tsebe metsi a ka hara sekepe sa hao a boima hakaka. Na o santsa no hloka batho bana ba etsang sekepe sa hao se site ho ya pele ka hara bophelo ba hao. Na o santsa no hloka batho bana ba lahlehisang bophelo ba hao, kapa o hloka Jesu ya ka fanang ka direction bakeng sa sekepe sa hao. Haeba bophelo ba hao bo padile ka jeno, mo dumelle ho bo busetsa tseleng e lokileng. Haeba seketswana sa hao sa bophelo se ntse se teba ka hara dikoloto le mathata, dumella Jesu ya phedisang ho fa seketswana sa hao direction ya bophelo. Mo amohele, mme o tla fetola bophelo ba hao, e seng ka jeno fela empa ka ho sa feleng. Ke mang ya tsebang hore ha Jesu a le ka hara bophelo ba motho ya tshwanang le nna le wena, tshwaso e tla ba kakang? Ke mang ya tsebang tse o tla di fihlela selemong sena ha fela Jesu e le karolo ya leeto la hao? Monyetla ona o tlela Simone, Johane le Jakobo ka mora bosiu ba ho swabiswa, ka mora bosiu ba ho nyahama. Ha ke tsebe molaetsa ona o tlela jwalo ka mophuthe wa fona ke difefo difeng tseo setseng morao, empa ke re ho wena se o hlolang se ke sa hlola Jesu. Jesu o itse ho rona, tlo ho nna le se tshabe. Ha se meokgo ya lona e ka le hlatswang dibe, ke nna ke le fang tshwarelo, ke nna ya le fodisang. Me Petrose ha utlwa tiisetso le tshepiso ena, o arabela ka hore morena ha o rialo.
re ka belaela jwang. Di thusa